ngicela ukuba ngithumele umlayezo kulaba abalokhu bekhomba mina noma ngithi isihlalo ngomunwe ukuthi ngicela ukuthi behlukane nalento abayenzayo, ngoba uma bengahlukani nayo imbi lento abayenzayo, imbi kakhulu. Uma bengahlukani nayo, lesi sihlalo akusona esami, esamakhosi amadala. Amakhosi ayobhekana nabo. Angihlezi la esihlalweni ngokuthanda kwami mina, ngoba mhlampe khona owangivotela noma mhlampe khona owayengithanda. Ngiyazi ukuthi laba abaphikisayo basakhuluma iy'ndaba zokuthi bona basazokhetha ababathandayo. Akuhambe umathandana, indaba yomathandana esihlalweni. Isihlalo, umuntu wesihlalo, umnikazi wesihlalo uyazalwa. Ngalokhu bayasethusa ngoba bayayazi imithetho yasedlunkulu, bayingxenye yendlunkulu, kodwa benza sengathi